cacat gelu ke pur dia. Bumi soki gelu. Coba anakku penting cengkek pak kuning ngak duri. Aduh, tak iral. Apa sih kalau aku gebur mecek sohin? Sering kepian di deru. Sering ngapain lampen deru aja. Duh, dia omong kaki apa lampen apa? Kan ku bejen panas usaha lampen. Tapi mau pikir-pikir boleh ral bener jangan kakir ural. Sendiri cuman apa sih orang semuanya serba instan. Iya, cek mie sedap. Waduh, jangan lah tak masuk akal kesukin gebur ral. Saya gebur kayak ngandik sepuk biru pola deh. Ini wajah sohin. Iya kok. Tak mungkin jap. Mungkin cak ngeros loros. Celah aku negun pade. Aduh gebur. Iya jap, aduh jap. Ki buru datang mobil jap. Wak setia keluar sepeda. Ku pakai baju sepeda. Cek urusan Baryu, JBX. Jibek apral. Tapi ingin cenderung koneruran. Mun orang yang disebut biru doji biasanya bertetanda neral. Apa biasa tanda nih jap? Terus tahu engku kaki. Iya jap. Mun lakar terus tahu orang. Deki tirup sorup aru. Intarin ke roman gebur maju pendem. Malainya hati gebur ya laku apral. Iya siap munda iya. Duh mau pakan kok ben kaki sudah iya marol. Ih maju. Kan dia rokok ya. Baik colok. Iya mau gerogeng deh iya. Maju sih kerokok yang rasanya gebur marol. Nyari rokok maju. Baik kah? Ci, buat Ci, rokok bu Ci. Rokok apa Parek? Ngelakin rokok juri aja Ci, sebiasa rok. Ya Parek. Berapa bu Ci? Ya Pak, kun harganya Parek tak ongke tak ada orang jia. Tina parek, kau sama jarna. Uji, rokok tuh ngaki pas karena kapi. Rokok apa Mas? Rokok Gio. Gio. Ada mun Gio kare opat. Iya bu Ci. Oh iya ya apa itu? Tina soson pakala. Tuh, kayak bela kelu kaki Mas, kelangkung ya. Duh ya Allah. Kelangkong rokok bur ya. Iya parek. Dem agak ke bur. Ada yang melihat rokok parek. Alak apa ke situ bur? Biar corajan mapan Odin. Duh, tak kerokun can orang parek, tangodi nyaman. Iya, si orang sebentar yang nggak besakin dari kebadan nah. Nggak besakin kau di negara kita karena nyamanongku. Di mana gak saharal, di pas keng kau nyaman deh ya. Kan tak masuk ke akal. Jadi nggak akan tibilkan orang. De mana gak kira bur, mereka kau nyaman Odin. Lakar cet masuk ke akal. Ya alhamdulillah parek. Kita penglambe, tangko di andinya. Bi Allah ibaring joko. Cik parlo apa tak kosan. Lenam mau parek. Ya alhamdulillah, aku menodin kakek sedia pur. Apa cukup bi Allah menodin kakek. Iya tapi parek. Engkau seteruangan dari ya. Nangkina syarat parek. Kayak nggak syarat ongku secacat terus. Lu cok. Syarat apa pur macam-macam kakek? Iya syarat lah kok parek. Re congok kolek teke bululin re. Iya pur belulin kau lain kakek pur.
Benih krokun bululin, teker karat reh, na yang kapi. Iya, tapi tidak Pak Arek. Tapi alhamdulillah tangkoden setia, itu yang peng tangkoden selambe. Aduh. Ini masa-masa deh dari grup. Apa mau? Ral mi bahmu aja Ral. Pala mungku kaki susah bisa kok. Tak terus hoki ya kakek jam. Iya ha? Tak terus hoki. Mi agak melolor Ral. Aduh ngolok PC der ya jam. Palang mi bah berdere ngolok pese mu nyajem. Bila kapi berde kaki. Aduh mangkana terkal. Dia bedem tekar ngetek kapi. Esena tabuk rongal kal gersoki. Ila kerek kaki. Mau najem pindah telur. Mun kaki apa sih telur? Aduh, sekapin nere berbicara kapi Ral. Ya apa je le temu cara nabi ko jap. Unggu nih. Apa urusan gampang dia? Mayu pah mangkat. Sak kerja. Mayu pah mangkat kah? Engkau sih ngelajak itu. Yuk. Jadi kedengaki. Apa? Sama nyekak ngedeng kan? Lah positif deh jap mayu. Buta kai mau najem marah. Parah gak ke? Apa? Roh. Arung saja sapu biru. Taruh sama sapu biru sama sogian orang roh. Pas dia ada dari Ral. Iya, tos galon. Apa di kopi nawa? Nan tenang dulu. Ada di taro. Ike jual kok sapu. Ike dong kuiral. Tos gelo. Apa bui kakek jap? Ike dong kuiral. Tidak mata terus sogi kakek yo. Aku dia bulan dari saya cak sapu biru Ral. Saya cak sapu rajaan ku. Apa kirim malaikat ku laku? Itu nyedek malaikat. Ia pada keng sumpah man ku laku nang akhiran kok ben kaki kikirin be malaikat. Cak jawab. Mudah tak jawab masa kok ben kaki kikirin nabi malaikat. Iya, sejak asal detik jadi. Ya kan minum. Kopi minum. Ada sapu biru lebih gede. Iya, Kaki tahu cara ndek rumah aku. gampang. Gampang ndek rumah. Ki bukan cari kah? Ini kayak bukan cari ke rumah. Deki akhirnya tahu TB. Ayo. Dia serius. Ya Allah, serius. Palang. Dilakon brokeng tedung dak iya ri. Wah minta soki. Kalian takun kering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kena? Tuju. Aja ilen deker. Ya palang. Duh, ya Allah. Lu ami pah tedung merodo karo parek. Apa yang lagoran? Dah lagu nanti dunggi ya. Duh, palang. Pah bila sesoki gepur kake. Ya apa mengrena tu nyan gepur? Jaga gepur sokir ke ngalako. Bener gepura lako parek. Mun pada kayak ngabes lako. Subai di atas gunung. Lako bentang tengik siang hari siang malam tak soki. Gepur banyak santayin ngeroman. Wah soki tanggi mungan mobil beda. Sepeda beda. Dia iru le. Mun tak
Laki ngapain lampen du di ma. Duh, gua apa kakek? Jaran. Iya bukti na parek. Cek gebur yang di sabuk biru. Beneng eromanar lah kuak kerak. Minta sohi kerja kaja. Minta mobil nah, minta sepeda orang genteng. Laki ngapain lampen gebur parek. Oleh di masapu dari gageran. Iya parek. Kok ki buru di tengah lah di kon gebur ben rajab. Temu tas langger dari ya. Palang. Kali rongku lagi dia. Ketika ke ben rajab, sing cok sapu jejak muturan keng troso kiye ya. Derem parek. Sokir bonus jong. Sepenting manusia rekor beres. Tak usah kepeker. Mun masalah na soki. Sepenting buat usaha. Mun masalah rezeki beda Allah sing ngatur. Mun Allah jat musoki ya pakun soki jong. Mun pas keng manusia iyo kor dari lako. Ada cung sokian benreng tukang landuru. Serena Allah ria atu rezeki beni atu lako kemahluk ka. Cek kesambu sebulan ke puru soki. Ketika kejak bu sibuk mikir tunya noreng. Sepaling utama dari ya beres. Aduh iya usaha. Mun masalah rezeki nerok bunte. Imun kaki ben raja beral. Sohi dari dimma. Bisa ring lakon kerokeng tedung. Di badan bah kerokeng tunya noreng karo sekerenain. Seru nemo. Iya tak nemu parek. Terus pada remede ran. Iya gagal maning ngunda iya jap. Palang. Hari gila aku nak kakek. Iya.